Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumshi banta nakathong jong ka sarkar kami lingba ka Pradhan Mantri Tuberculosis Mukt Bharat Abhiyan banrat dingkhong ngi jingpang tuberculosis lani ka ta jingpang TB hapo kari baro kawai ka office jong ka district tuberculosis officer ka Riboy district menta ka sngi kala penong yang program an pensol tho bat penshai pat ba halor ka te ka thong bat ka jing thmu jong ka sarkar kami ha ka jing alang ka bala penong ha ka conference hall jong ka office jong deputy commissioner ka Riboy hanong po Hagani kasni lawan banyadan bentalang rudu MLA ka jirang uba sostena sotun uba ar karbi khio additional deputy commissioner ka Ribhoy u Dr. M Mauri state tuberculosis officer ka Jilla ka Dr. E Kalwing district tuberculosis officer ka Ribhoy lambat kiwe de Yagani ka program karpang lapli patba da ka president jong ka ri ka Draupadi Murmu ha ka khandai tarik u nailar ar hajar ar puar UMLA ka jirang uba sostena sotun lingba kani ka jingyalang ulapan banapat ba ru ba on ai jingyarap kumba 10,000 tingka manlaw banay hado lais nem lenter nakabenta banyarap kumba 10 mud kibriyo kibayo pang TV na ka jirang constituency komshi benta bandia tanrong lem ka jing kinong pang baru ha ka jo ka por ban ai men mi kiwede kinong yalam bakin mi syakmat ban ai jingyarap syakilong ing gibangat ha kani ka jing pang di hakapor bangadi ni ka hakapor bang ngamat kan ni ka jimpang de ngamat sipun ki jing no hakapor bangadi ni dawai hakapor bangadi ni ka dawai ru ngompat yo ti ka por ngompunna hakapor bangadi ni ka dawai ngompat yo kun kata ka skim jong ka bang de na daw ngarang yo ka skim jong ka bangayo bisa sempat ni ka sibnai ngamat sipun ki jing wala kata wih deh kamu jadi kamen deh ngayale ya deh ngekersan ngabam ngadi deh kontai pemelas sedang di nedawai ka apa atarik ngai bekendai aja kue deh bet ngadi bi kan kedawai hadu ba kum ka kurs kala bethat naga dukhat ka koi kakhia hadu man dep ka santadik benai ada aja apa kumtahi akan pagi pi bawa mo nakaliang jonga de kan pagi pi ban nyarap lemui ki bapang TV bapin yarap lemui sipun ni don kami ka bam kadi ban yale pumno ban ya rap ilagi ha bangin yo kambet ka kia Tekun tahi ngakan tu mana aman semi gitu kita pam TV lo kita bantu cingkemen tegi de bawan tu syak malak dan kanu kata kasih hati de ban kiwantas hak kiwantas buat nunggu cingkemen ngarung aman semi ki bangal depan mat dengan layo kejingkoi bangal berkat mau bangal layo longkum de bangal longta ni kok yang ngai khoble ya pi tiba kedan bentah kasih hakani ka bangun malak pedang kedai ka awareness program ti ni mentak sing aku abad kren kindiat chpang kedai ka jingpang TV bat kedai ka program ka bathmai ka bau lasdang la inaugurate do president jungi hi jung kari India ti ka ban kong ay kalong kumni kan balai kedai ka program kawan kedau kalong ba Prime Minister jungi Honorable Prime Minister of India Shri Narendra Modi ula shimkarai ba ngin pendujat ya jingpang TV eliminate ya jingpang TV nakari jungi hakasnam ar hajar ar hursan kata kumut sansnam shwa jongka jingrai jongka perthai borok kwe ban pendujat dan eliminate yang TV kepada kesenian ar hajar life home. Te kembang itip makari India kadai ke way negeri bagi contribute bagi dan buntam ginong pang TV. Naka arfun riulak ki bapang TV hak sisnam hari India. Ngamot banong naka sispaklak ginong pang TV lani 10 million ginong pang TV hari India. Arfun riulak idai na po ri India. Kata kumut palat yaka si benta naka saw benta. Dia padang kini ki arfun riulak pat approximate saw lak ni doe yaka jing em joki haka sisnem. Wat hastiat jungi ru manong ti
ba nakasau haduk san hajar sistem kinong pang TB bangi notify bangi diagnose 100% hajar arway ki khlak kata kemut la kumno arspak tam pakai sistem ki yap tang hastiat jungi perkhat hastiat jungi keberit sedang yap pakai ni kerkom kedai ke ba ngi habat perkhat jengai ti hak ju kerkom ke sarkar India apa ke jingalam jong prime minister ketip hai kini ke burden berkhait bangi fees ti nata kedau kawan kini ke program Pradhan Menteri TB Mukt Bharat Abhiyan kabamut kedai ke community support for TB patient kejing dan bentalang jong kipat nong song kumno ban nyerap ya ki bapang TB namar ba hoi kejing pang TB mensyang ong kedai kejing pang jong ki beduk ne kejing sya menta kam tadi kumta namar ba kuat ki bamduk ru ki yo hi kini kejing pang namar kalong malumala korporat ke sriem ya ka covid numba ka ring jingring mensiem ya kal air badan kini ki knyang ke TB ru kalong kumta hi te tangba kalong no ba TB pat la phio yu knyang menta kasi ke simpor hadu nriu hadu pratio bakidak kishin kin pau shabar te menta kejing kalong ba kumno kenin wan syakata kejing penduk jat ya kini kejing pang namar kadai ke ba kamdai ke basuk man penduk jat ya kita ka ya kini kejing pang TB te dena ta kedau na pedang bon ki program bangi lale menta kawan sekali ke program ke bong TB Pradhan Menteri TB Mukt Bharat Abhiyan kabala launch da prime minister da ka presiden jungi hi haka khandai tarik benai bala dep September ti hapo kani ke program lakhot subha ikinong song jong kari India khamtam yikitu ki bala badan kala kum ya ki wat ya ki kini corporate ki tra jong ki karkhana ki bahe lane ki businessman ki bahe lane ya ki representative ki MLA jungi ki MDC jungi ki minister jungi wat ya ki pripat baru ki officer ki wat ki no hikai school nan baro ki badan kamon kila banwan sekhmat ban yarap ya ki nongpang TB hoi ke sarkar India hak jing sya na kaliang jongka kala le ya ke banyarap handiat lagi nongpang komisi ong no fitip baro ba manlau nongpang TB hadin ba pila diagnose ke kes pinap ayo account number jong pi hak itu ki staff jungi nangta manlau benai pio ya ke pisah san spak si benai ya kini ke ba should transfer directly ke account jong pi mensyang akan mau ngisi ai tak pisah dari menta la khamsuk sibun nomor ba ki should transfer direct ke bank account jong pi ti tang kani ru ngiso bangin nai hi sya kejing pendu jat ja kejing pang kani kampat biang tina ta kedau ka sarkar India kala sim sa kani kewigerai ke program akaba la request ikipat nong syong sinong banjadan bentalang akejing rap ya kini ki bapang TB hoi kejing thu ka dei banyarap nai kejing thu ka bakham kong san kalong kumno ban penyajan ikibriu baro sya kinong pang TB na balai bangi namdan syuk kata kejing super hapangi pang TB kejing pang TB kamne kejing pang ka bangi dei ban sole rai kamne kejing pang kada bangi ska ka ba ngimdei ban yathu briu kejing pang TB kejing pang ka ba manu la ban yo dan kamdan kero yanu la ban yo khulung ki khna kitemen ki yo tena ta kada amdan kam man rai na mala dai le rai le ngiburi kata ngina honra kejing sniu talang kejing rap yakine ki bapang TB hoi kejing thu ka dei banyarap nai kejing thu ka bakham kong san kalong kumno ban penyajan ikibriu baro sekinong pang TB na balai bangi namdan syuk kata kejing super hapangi pang TB kejing pang TB kamne kejing pang ka bangi dei ban sole rai kamne kejing pang kada bangi ska ka ba ngimdei ban yathu briu kejing pang TB kejing pang ka ba manu la ban yo dan kamdan kero yanu lawan yo khulung ki khna kitemen ki yo tena ta kada amdan kam man rai na mala dai le rai le ngiburi kata ngina honra ke jing sniu ta ka bangi pen priang yo to jing pang tena ta kada ngini banwan sekhmat te na kata kada kani ke program kan yarap lu manwan ra ke jing jan pedeng ki nong pang TB bat kipat ba nong syong snong da ka bayidan bentalang da ka bangi ya yarap iwe bat kejing rap ke baka sarkar ke bu minta kalong ba
ngila unu beriu kanu ka industries kinu ki MLA ki MDC ki minister kila ban jet hi kat nungut ki kwa ban yarap angut laingut sangut ne chipongut ne arpongut ru te ndai ka kumnu ba chu anu sa fi apo hagi benta jo ka state jo ka India jungi kadon kene ka apps kene ka nikshe mitra ki ong kene ka apps kalong kum ka jaka ka ba fi register la de ke Jutrai mentang kwa ngai ngatip sipang kene ke program tengah kwa ban yarap yano tengah register la dia hak tu ka apps hadian bang register hak tu ka app ya ki kerteng jonga ki detail jonga berkhoi bang kwa ban long way na kita ki nong yarap ilane ki donor ya ki nong pang te katu ka kerteng na pok ki district lane ki state ki UI ya ka kerteng jong pi yang tu ba piwan sakhmat ban yarap te kin sa phone ya pi kin sa batai pi sipang kene ke program te pin sa kelalong ke salok kelalong kinong aji ngarap ila ban kili pi kat nungut pi kwa ban yarap kinong pang kemut kelak kemon jong pi kat no pi kwa ban yarap te nang ta kinong pang pat kini ban ai ke consent kin mau kata kati badan kampa nomor pi ngim kwa ban le lendet ngim kwa ban le lendet ye kinong pang kini ban tip ye ke ke jikmu jong kene ke program nang ta kada ngi sa shim ye ki konsi staff jongi kiwan se kinong pang ki thu ye pi chapang kene ke program ba ai ka consent ba pi menjur bala dadan manu bakwa ban wan yarap ye pi hak kendiat kesoi kamde ke jingrap ke bahe kendiat kesoi na ka benta ba pin yo hak kapor ba pidang pang te lada pila menjur pi syusan yang tu ba pila menjur te khnang ba kene ke kerteng jompi nomor beli tu buri ba yarap bu haptip pi bu haptip ke kerteng jompi bu haptip ke jakasa jompi te na takdaw ngi sapan pi ke consent de le lem kumta te kam dadat kam ARM de ta ba shilong ngangan yarap kumno lada ngam tip yanu ngan yarap ngade ben tip yanu ngan yarap kisa hunu lada ngi ile baki khamduk la sengan khamirap khambun ru kala banlong hak ta gadur ti kino hak kiwen benta jo kari India ki bon ki bre ke register hi daladi ki la register ki nakaliang jo ka tibi ki hapshu khot be ki man keli ka nungut pi kwa ban yarap te nakaliang jongi hadu mentangi nang dan teng WR ki register hi dai bon hi bang chulai approach hi te langba kane ka apps phila ban register hi daladi ban long ban offer hi ladi pidon kita kamon ban offer hi ladi ban long kita kinong yarap dan ki donor bat kajing yarap ngai kamde ke babun kat kum kajing pet jonga hi ka ban lut de hapo si hajar si benai kaladap iwe nong pang tang ba ka sarkar ka ong ba lada pi yarap kade ban long lakum minimum duna eru nru benai balai kalau ngapda nomor ke jingpang tibi hadu mentahi ngimpat la ban penlengkot ya kan rubnai minimum treatment kedai rubnai de na ta kadaw ka jingrap lu kedai ban long minimum rubnai ti kata kedai ke jingtu jong kene ke program ka ba ngiong ka prime minister TB Muk Bharat Abhiyan ya ka bala inaugurate da ka presiden jungi hagas khandai tarik September 2024 ngade Dr. E. Kalwing, District Tuberculosis Officer, Jongkari Boy District. Tinggal atri kum District Tuberculosis Officer, mentah lacis nem tam. Tinggal kuat ban keren kendiat cepang ke jengpang TB. Ke kidak kesin jongane ke jengpang TB. Ba pitip kum ke baik ba pidan kum kini kidak kesin. Pimde ban penslam ya ladi ban wan test caki PC, KCC, hak jaka test ya kadang jempang TB. Ke kita kidak kesin ban chu ong kulum no kadon sautli kita kidak kesin dak bajil ho palat ya ka arteo ke badan jingshit palat ya ka arteo ke badan ke jingpu app minmit hakapor batia bat ki bahiar ke jingkia haki lai benai tigini gilong ke jing ong kelum ya ki bapang kidak kisin jongani ke jingpang TB henry na ki kelung bonsin kemla ban pen I kini kidak kisin sudan tang ke jinghiar ke jingkia ki pu app minmit
bat kum juru kum bangi tip bagi jingpang TB kamin ka kadan ar benda kalong pulmonary tuberculosis and extra pulmonary tuberculosis tikini kimi dak kichin ka kade khamtam yakiba ni khot ka jingpang pulmonary tuberculosis te ka extra pulmonary tuberculosis namar ngitip bagi jingpang TB uni uknyang jingpang ula ban kta ya baro ka benta jong kamet lai no tang usnyu bat ki tersim ti la bandan ki skin TB ki bapang hakasni do dan ki bapang siing TB dan ki bapang haki nirba TB kumta terter ti ki extra pulmonary TB bangi ong kabun baha menta haka state rat kum juro haka district jongi namar bangi mla ban diagnose la ne ban pentikna kham kloi ka namar ngidon kam ban le yaki x-ray ki FNAC bat kiwi ki jing test nam cho bangin confirm ya kan ka extra pulmonary tuberculosis te kumba kadon saupo hadun rupo persen ki bayo ya kan ka jingpang extra pulmonary tuberculosis henry ka pulmonary tuberculosis ngila ban test haman lagi PHC CHC bat district hospital namar haman lagi PHC CHC ngila don kata ka microscope bangin test ya kan ka jingpang TB ta ngidang don ka jing henry wat la katar ngupun slur la daki don kidak kishin juga extra pulmonary tuberculosis bakin one chaki hospital ki bakham he kum civil hospital nongpo bat kum juru civil hospital Shillong bat RPHS bat ru gitu ki ba la bakot ki la ban le chaki private hospital ya ka bangi la ban pentikna khamkloi ya kan ka jingpang extra pulmonary disease te kani kidak kishin jong extra pulmonary ka syong haka jing kta jong kani ka jingpang lada ka kta ya ki khot met kum kishing ki butlum tingi khot ki bones TB ya kini te kidak kishin ru ki pau kat kum haka jing kta jong kani ka jingpang TB kum wanchu ai nuksa ha bangalik tur syaki jakan nong kendong kadon ka tagaway ka kes ba uwe u driver u yakendu yak accident ti u yo pangno u sing butlum te kidang mut padi naka accident jong u ba upang ta butlum henre hadin bala tes ila tip ba ula yo yak jingpang jong ki butlum de ka jingpang butlum tuberculosis te kumta ka kta ya baro ki benta jong kamet ko maong nata ka daw ngim de ban kinsting ya gani ga jingpang tuberculosis namar ka ni ga de ga jingpang ka ba simpor ban jam bat ka kta ya ka yo ko kot ki bahaying hasem te bun khambun hi ki ba yo ya gani ki de ki longyeng ke bodok te bat kum juru na lor ka jingduk ban sa ka jingpang na ka jingduk dangwan susu ka jingduk te na ka ta ka daw ngi de ban don da dangilap ngi don kum ye kani ka jingpang ngi de ban wan wut bani kendu ki doctor hapo PHC haki CHC kham kloi khnang ba kin yo ya ka jingyarap kham kloi bat kum juru ba khamla ban kham jam kloi te ka jing Kia jong ka jingpang TB hapo Ribhoi district kalong kumni house name R1000 khat henyo ngidon hadu lais pa arphungut kinong pang TB house name R1000 khat phra ngidon lais pa sau phuwe kinong pang TB house name R1000 khat khandai ngidon lais pa san phulai ki pang TB house name R1000 arpho ngidon lais pa khat khandai ki pang TB house name R1000 arphuwe ngidon lais pa prapupra ki pang TB but house name R1000 arphuar hadu bunai September R1000 arphuar ngidon lais pa nringut ki pang TB